There's been a multitude of accidents driving on that bridge, and exactly what had happened to Andrew in terms of aquaplaning, hitting the barrier, the car spinning, and there is enough evidence to show there is drainage issues. The road is slippery. Farmers can tell you this. Andre is often on hand to help drivers who lose control and aquaplane through the barriers and fences onto his land. And he thinks he knows what's causing the problem. My opinie is, hierdie voor wat die water wegvoer, kom omtrent al vir 'n paar 100 meter van bo af, wat die water wegvoer. En dan is hierdie afvoersloot, veronderstel ek, is gemaak om water weg te keer van die brug af. Maar hy's nooit verbind nie. Die water gaan ons nou nie opdraand loop en daaroor spring nie. Ek sou sê hy moes verbind gewees het en ek dink dit is net nie klaar gemaak nie. Of dit is dalk 'n ontwerpfout, ek weet nie. So instead of draining the water away, the road's design seems to make it flow over the surface and under the wheels of passing vehicles. Die begin so 'n kilometer terug. Van daar af kom die water, die padoppervlakse water kom hier af. Hierdie sloot loop vol. So hier is soos 'n rivier wat hier afkom. Dan op 'n stadium omtrent daar waar Elsa nou loop. Vir een of ander rede gaan die water oor die pad. Stoot hy soontoe. Hy stoot daaroor. En dan gaan hierdie stroom water op die pad. En dis waar die mense begin gly. Die stroom is 'n sterk stroom, want dit moet 'n sterk stroom wees om 'n kar op te kan tel en om te kan draai. You can now access full episodes on DSTV Stream. Visit the DSTV website to find out how you can subscribe and get your carte blanche fix on the go.